Fatala fatula Samoa Entertainment TV nei foi tula mana tamua ai usima yele fafonga. E toi usu ai le fono masani le mota fai tula fono Samoa i tia fau. Tala no ina o li pote committing a luel parlemene le tai au le sol ta leiva. Petai. Mai an nafin sa no fa amino ai le fionga te tai ule malol te mai tai parlemia fia mena o mimta afa. Ile li pote le estete tausi. Matulanga o whainga wha vai le wha tia o li poti matali. Sa nol parlemia o yeliftu na inga o nisim tanga aluenga o stasio suinga. O tu wha sia leila lon tanga aluenga i tasium ta uptau ele. E au fiai este tausi sa la simal fono wha tono ele lalo si sio manga. O le wha moe o le malo sim tanga aluenga o ele. E tala noa ina li poti tau estete tausi e ta uam ta upo au mai li poti. Ona o lo sawi lunga o li poti wha al tau sanga. Ona o le sota inga o wha la poptonga mga aluenga malo mal tu wha atisio ele malo i lalo. O se whainga e tasi e maisa le estete tausi malona wha awau. Sa no foi fia me o le estet tausi o se aseta le malo o lo whaanga o yoi wha apisi ni si ui e ngau ai ei vaenga o lo o iei tutonu. O lea ua whaanga o yoi mo o loa awina tua i fafo. Ai maisa o fua wha atu anga mal whale lei o kilani. Taimi o na fola lea o whainga wha avaya mautua al malo e winga ile lili wina o wha ala pop tonga i o le estet tausi mal sala sia Samoa le Samoa Land Corporation i lalo se whainga e tasi. Ai le ave se ai le tā ua mata upo langa mai. Ile este tausil wha o ngā ino ana a seta mal wha la pot tonga. Wha manino le fiongal pāl mia le ngau e tele tupe le malo e anuai. Ua tau ana fua le alu iluma i se awala i sili e wha o ngā aina mea. Mai laval pāle me ne tal tonul taita e o le tua ngā ile HRPP o le sa pāle mia i tau sa ngai fia o tua na i tula epasa ile le malia le ngaoi. O mata upolo o tala noa ina il pāle mene. E iai whau tuanga mai na te le o tala no le ngau. Ngona ele mo ato to el palmia le mele sa o tula e tuai. E ia tina e te lea tu peat ato no tu ole upule ngau ele talfengai. E ia tina e tato e te lea le tu peat wai. Ai le talfengai mel kupele mo mai o nga ko kile sa ele tu peat. E la sa o tuai le ia onga. Ia fa pe foi e fel mai. O isa kungu. O le menga o lai fai. E makua fa pisingisi au fai. Au atunu na mau oha. Le voi la tala no atu i le tūlea. E iai yati nai. E le tau e tele tatu se le ni aluai. A le kiki se le nge mau mai iai. A taun fa wau pea. O na iai mafu anga tau. Msalo le makalangoa ile nauna tas. Ale wo uto tula e tuai fa marmala melea. Tai. Sa no fo tula e pa ia tina e anwai tupe ai tau lava on fai. Fai pea awa ia ile ta wa ile tunu o atono ile yo le taimi. E tula i mai ai ni atina e tele e matuali liwa ile estet tausi ile tele o tupe e maua mai ai. E pei o le atina e leo vanilla e tele stupe maua mai ai o lo ia ile maketi o lo ngarulu e fa atasi ai. Ile tali foi tau le whengal pāle mia i lunga o whenga whaavai na tau e fia mei. Tai a i ngal sau noa ngal sui o anoa ma am tuila epa, ile pui puinga o se aseta. Ai o le sau noa mai whaapea pe ngau tau lava on whaawau. O le tali le whengal pāle mia e whaai tete lona tau fi, ile tau ave o se manatu whaapea. O le sau noa le antekta e leo tua ngai. O ile pe ngau. E tau an whaawau. E fai tete lo tau fi ile tau ave o se manatu whapea. Ona, tatou te mantua o i pe matou ia tau matutua e manatua le wistek. Ia soa ola. Tele o tupe an malo e mawai. O le fisiri la. Ia, la le mea wa isei nā taimi o a mea ia. Tau te le tala noa iai, ai tau tala noa ili mele e tupu. O whanongolongo malituto ai le saunoa mai o le sui o le tuangai le tāua o le Manila. Sa o le legi. O le si fua o whatoanga le pito maua lunga lona tau pe a fua i le mamafa.
A te rei lopo an whenanga tai sa se ngara whiunga i te tai o le tua ngai. I le whatoanga vanila ale steak. Te le alfa le tonu. Ale tūle na, bo toi tūla i atuai. Whai te te lo tau fi i le me whapea e whaawau mea ngau. O na ielo na tāua. A whapea e tāua. Tau mawhaila awa nei ngau. O le tāua, e ali mai ai, e si tamau a inga ua whaatupula ia. Ai o le tatou o i se nauna lau tele, e ia mea ngau ai tau na whaaua. Te rei lope o te io e na ainga. E iei au nanga. Pe io a onga, whare mai. Po atu per malo e aluai. E wai lo spisi nisi e o le mea tau na whai. Ai a whape o batatou whaia i a whainga whapisi nisi. E tau rana whai whalei. A whape le mwhaia na whai e tino whale malo i a pisi nisi. Tatou su e la e leo na tangata. E lo whai. A wā tātou te manatua le taimi na ola ma manuia le eile Westek. Tātou loa fo le taimi na amata na tifa mai ai. Na tifa le ale taimi. No o tātou o mai a tātou e pūle ia tātou aseta. O le mela na tu e vavai ia tātou. O le leile tātou tausinga o tātou aseta ia. Malawal pal mene usa nol taita e le tua ngai le ato le 5 tausanga e tuai mai ai lipoti. Lipoti ia na ia sainia ia anuali o lua olua tasi. Ina ia vaveane i le maota i lo ai lo i tau o na avele komite au mai le maota ia vave o na fufo. Sau na fo i tula epa ai a 5 tausanga fa atoa au mai se lipoti o le au ngā atoa. Mo le malo o tu ai mai se le maota e fa avai ai le tulanga o le anga i luma po le solo i tu o se malo. O le ala le ai tawa te le ai i tangata o komiti o na whaavave ala tō ngā luenga ma au mai li poti nei soa lau pule el pal mene. O 5 tausanga ai le au maia. E manatu tula epa o whaianga tele el komiti. Li poti lo osfluiva ma lo olusfulu ma naiala na saini o iai o stein pupu ulea o se eseifia me eia tau o veal nam tā ngā luenga. Safia fia e watu tonu o le lei lava me uma o le li poti wa avane e le ai lava ni whanua o wha tau o i saina e pe o na sa malmalo ai pe tai. Wha pe na fo il wha taunga o ni kasa ka poni. Ngā salonga lava o palemene le aso nafi le na sa no ai le fionga i la au le mali e toa le watea pulata i vau fosi shmetu o tanga ili malo i le lua tau sanga taluai pe wha pe feo na fo i al wha fi tau le westete. Taluna tula i mai le malo pe wha pe feo na tunga fiti le ngau le westete. Sau nol pale mia wa umana sui whainga whaavae pe o ele le MNRE sa la si ma le weste. Toi a puti ele o le tunu ia malu ia launga ta sia le lisi ma le vainga o ele o le malo. E whai le li poti le nei o lai olo o tau a vea. E le fionga la auli le vainga o le mtanga nuenga pe o na ia sau noa. Ai o le westeke ua ta pena ai le Export Authority o poloka vanilla o niu poloka koko a tina e sa tau mawhai ele estetel na sa tatau na lava ni tupe na le 5 tangata ai fitu se fulu eka poloka koko. Ele taitai na lava tupe na ave le malo e whawai le westete. Sau noa la auli o poloka nei o le koko, kofe, niu, vanilla e au mai lalo le Export Authority. Le au mai iai e ave ai tangata po commercial farmers e la tau te langolangoina le Export Authority e whatu la isai tutino o lo oito tonu le westete. O lewa iai le poloka o vanilla i mulfanua, o ai e fietau avea e wa aile lei, tuu iai le avanoa. O le fale i au kilani o le Export Authority lea o la tō ngafa ma le vainga o le fale lea, e o uma iai exporters a Samoa. E whai matau nuu iai i a pusa o loa, e avatu i fafo, e tali tonu la auli, o le tali le nā o ngā luenga, o le asafarai le nei e fono umai exporters a Samoa ma le Export Authority, e whaamatala iai, fina ngalo le malo. O le mtanga luenga lea wafua i mai le ministao ele le ofisa i vaitele sanga i male Bluebird Lumber e wha ngao yoi mai ai le Samoa Export Authority. E wha awa wai le fontanga ale palemene le so le tau leiva.
Lau Samoa Entertainment TV ma na tala mai Samoa le fo i tula sa o poponga i le aso atayao i le lofo le tua fa so i fuaia.